Shalom, bongi melo lako kita solanasang salama siumpu ulendui kamenomban lante bongi totemo. Dena upa anna mamasena puang tontong untarana ki solanasang. Taparanduk kita kamenombanta tamenani lan mai nanian masalo korua pulona nanan aya misa selako ayam pentalun. Batakola umbelangi tugas sugiran salako tuana kamaratasa tumakota katuoan Raamu pusalalino kamat masanda miranwan lalan katonganan naulan iya mo Kristus puangmu. Laung basaki kadana salanon nanung ki kadana puang matua doloyom itu ta masambayang. Wambe kurre sumanga belana sadiamu kan mi pasi pulung la menomba. O puang pena masallo pamasyang itu penangki angki maade numpe malesoi sa umpelalan ni batuanan na tukadami lan katuangki kiallo lan sangan na puang Yesus Kristus ki masambayang. Amin. Kadana puang tu latabasa solanasang lan bongi totemo yang mutu diala lamai surah na Yudas pasala misa ayak sang pulo pitu selako 20 talu. Nakua kadana puang apa kamu te akaborokku lami kilalai tua panapokada dolo mo mintu rasuluna puang ta Yesus Kristus. Susi tumangka komina pokadan kumuaya ke atun dinna lasai bak tu pira-pira to patelle tu unturu kamailuan masuangna. Tau ya to mai tu umpaden kasih sarakan. Ya mo tu ta umbudanan mentolinona setek nani pena. Apa kamu te ya pak kaborokku pabantang itu kalemi umporandangan kapotonganan masalo mitongan ami masambayang narondong pena masalo. Nasusi to karotuti tu kalemi lan pak kaborona puang matua ami tayan kamasianna puang ta Yesus Kristus tumeba lako katuan matontongan. Ia tu to bata-bata kamasei sia sintakki to ya to mai lan mai to api ami pakarimanni. Nalako tu sengaan na lamat tangkin komi ungkamasei. Sia lami kagigi tu tamang kalen na narotaki kamurayan pa kalean. Kadan na puang tulatanan nung tebongiyate dan misa panggarantasan kada ya mo tu bantang ko lan
kapatongananmu. Teguhkan imanmu. Nakualan naya asang pulo pitu sela ko sang pulo karua. Apa kamu tep akaborokku lami kilalai tu apa na pokada dolo mo mintu rasulu na puang ta Yesus Kristus. Susitu mangka mo komi na pokadan kumua. Ia ke atu undina lasai bak tu pira-pira to patele tu unturu kamailuan masuangna. Ya te pak kilalai ya te umpo kai ngaki kumua paralu di karya itu kapatongan nanta belan na inang labu tu mak rupa-rupa to mangada salah sia pengadaran me papusa. Sengak mito tu patele sia pabese tu mara umpama dongkok lan kapotongan nanta. Susi na pamanasa Yudas. Kumualan atu makan tapangkana labu tutu topa bese tutua unturu kameluan sia umbudanan mentolinona. Susinna mo tomaito mekutana kumua umbara butinna kumua iya tu Yesus Kristu iya mo puang. Siadi kwa para puang nama tumbayan na di ata. Siadi pakario-rio anna te bangan na me bali. Ya mo tetu tomekutana susi tema itu disanga tu ompaden kasih sarakan. Satu umbudanan mentolino na siya tean na toroi pena. Ya mo to anna dipakaintin lako kita susi di pokadalan ayak 20 kumua. Apa kamu te pak kaborokku pabantang itu kalemi umpo parandangan kapotonganan masallo mitongan. Ami mas sambayang narondong pena masallo. Iya tu tong mak patongan lako Kristus tean na toroi pena masallo. Ya moto ana tontong tulan kamalilinan siya nuali katonganan na pong matua. Den kira katang lanao oton kamalaman. Apa ya ke tontong syaki mak karitu tulan kapotonganan. Siya tuara na panundu kuasa pena masallo. Manasa yang mo puang mo lan tontong mo bata ki siya napasiria kamarampasan. Amin. La pasambayang ki penomba pangado la di pasambayangan tu Bapak Okfian Tumanan sola Ibu Naomi Pongbulan sia Bapak Alvin Arnaldo sola Ibu Neti Duma tu umpeng kalai-lai hari bahagia pemberkatan ulang tahun pemberkatan nikah sia anak da Sevanya Devriel Pulinggomang tu ma ulang tahun Allah ta tuku ta masambayang puang matua ambek kapenombang kilan suruga tu puang malute kisah abu ambek lansangan na puang Yesus Kristus. Atu yate rampokan usabu itu sanga madatumi belan no tontong bang kisah dingan tu mamase pak kaborok mi papayan loko kami masola nasang randuk dia mai atu pura lendo landa selaku atu totemo. Mangka mukan mirundui sola nasang memposare teme pengkarangan tumi sorong lako kami sola nasang maranukan lami pasakke
Den naupa anda pak butuan kan nia sele ke pakai tua pantaranan ni tukatuan ondong pi laki pakai umpudi siya umpakala abi sangan ni labi pimang kamokan mitundui lan sangatu masay na tu kinay menomba mati batang di kalemi labi pimang kakirangi siya kinanong tukada maseromi maranukan mati kalemi kumualami pati tanan balok lan batu banteng kiki pake unsolay temakatuan laki tingayoy lako puang matua kapenombang kilan suruga at tuyate kipasambayangan tu kapenombang kitu laki posara lan te minggu lako kamu mutu laki ranuan tunduikan ni anna den lupa ladadi situruk puasami kipasambayangan duka te kegiatan OIG kamu mulambengkan ni kakinan ang kiposare situruk lalan kapopreyan ni duka kipasambayangan te may mintu anggota kombongan ni delaharoy Balikpapan lamay pengkarangan siasara kiranuan lami pasak kan puang matua kapenombang kilan suruga at tuyate kipasambayangan tumisa anggota kombongan ki yang mutu almarhum mama Afanya tumikabe ampang mulan mela anak keluarga siala anak kombongan masambayang kan ni kumaya terapu siya kami mintu kombongan pakatanakan ni siapa matotok kan ni lan nolay teka masusan masambayang dukakan mati kalemi puang kumaden duka salami sa anggota kombongan kitulan kamasakyan kiranon kipua kamu mo puang tula untaranak la umpa maleke duka lako te may pira syuluk ki ti multimedia tu umpa sare te si tetena tu kapinomban lan kombongan ki kikolami ada ikakinan naposare si turuk lalan paporayan ni masambayang duka kan ni puang mati batang di kalemi kumalante tondok ki siya mintu tondok lante lino tunalanda teramun COVID-19 maranukan lami pati poli teramun anaden natu anaden natu sule susi tuat tu pura kilendui salimi pasak ke temetong pasare temeramun siya saki susi mudat toro siya tomak parentaki ya mate tu pasambayang kio puang tuki sorong langan mati kalemi tuki sorong lansangan na puang ki puang Yesu iya mo puang juru salamat ki amin. Ramporan dan namo kapenombanta denupa na mendadi pasak kelako kita solanasang bungi melo